Iya metu ya punna yan revegang kacapu tiri pusa iya na tudale. Iya tu saliwangi curita manam. Ang kokorong-kokorot itu tidak dinikmati. Kaya kata punna pak, iya mimalo di si bayi. Penading. Iya metu tapunna. Iya tu kadang kagalupu 5 heto curita. Dia punna itu. Nama-nama igare. Kadang orang sombong karena itu. Hanya ulama itu tidak pernah risau. Pwede nama-nama mana. Kemudian yang kedua, iya rolah saya ulut. Tapi dia pak urusannya puang emelu yurusu. Wah. Tanda urusan ta. Ang kamu gaya Andre Kobaji. Nah tanda urusanmu ya tuh. Urusannya puang maka kalau kasih matu anakku mah decemo ga. Mana kaya tuh ngurusu. Sarah kaya loh kolena. Didi agamana. Pengalatar pengurusui. Manumoga rumah tuh. Maju memang lah saulu urusannya puang itu. Aja ngurus urusannya puang Allah Ta'ala. Urusanmu nah. Ini tuh nak ada puang Allah Ta'ala. Sebenarnya maki kan maka ada asem pajak kok. Kan urus agama na puang Allah Ta'ala. Nanya mengurus kada puang Allah Ta'ala. Urus agamaku. Nanya mengurus ilinomu.